UCEM JHEDC Albinus Marak ulapan pau hagi Nongtrei Non-Gazetted Employees Association ban sedang Siew no yaki Tulop nadu unai wing ban wan da ka jingerap bat jingkershan ka Khuborjylla. Ula Jyngngan Tiaw haba kidukot ka NGEA kila dawa badai ban Siew lut shisen Siew yaki Tulop ki balasa teng menta la saw pulai benai. Albinus ula kular ban Siew lengkot shisen Siew namar ka GHADC kamdan pisa hatup jongka. Ula ong shen ka GHADC kan sakrong keliang ne panram nagi weipat kiseng financial institution ban bay pisa keliang ya ka GHADC. Kumba kapau syai na kajing terwa jong menteri rangba konrat ke sangma dang shen ban bay Tulop no ka sorkar na du unai wing yaki Nongtrei Autonomous District Council lada ki menjur kanum tenrong yaki Tulop Nongtrei ki basa teng mentala saw pulai benai. Mentala ar benai tam ke NGEA kala penlong yaka jingya ki sange trei. Yo na yo sngo uwe udukot ke executive committee jongka GHADC unwan banyakran bat kinong yalam jongka. Mentau balajan ke election ban MDC batamai kidukot ka isi kentup ya UCEM kilawan banyakran bat kinong yalam kani ka kenhu Nongtrei GHADC. La aban tip ni mudur hakanu karukom kidukot ka isi ki MDC bat ki officer ki yo Tulop kat ba yaki Nongtrei rit kerdan ki nut bat kim patiaw ban Siew Tulop yaki. Kalong ka jingkeli ka bae banjuba. Clear kat nadi manjwa. Naina da alo chingaba chingni asungwa ni kuma ariwa backlog ko chingaba rang san da o rang gatekte onna manja. Ni manse era pending nunga ta kinga. Ya, revenue rang ra pilsio bajau patarang suka on parni ra. Revenue rang daw gata state ni jekon council ni share no na te chingwa ba on parni gata ngaya. Revenue collection ko agan gen chimo ngawde equal umjamo basa ko bade haida jaw crore gani rang bonga ba daw gata March ni jamano April rangode provisional tax rang ni ko crore bri atharang ba crore bonga rang takerang bi mana Ya, nigi on panara budget rang ongin yan ba daw nga agan chokmo mana state ni share ba major minor forest ni kita ibang jokoni yarang ba on fan ngaya naro daw gata chingni ya on fan ni ko daw gata ani tax rang aro patani yan dakbarang ko chanatin chimongode daw gata yarang ara baso ko bade apsan ongide equal ongide khale khana manja baso ko bade patta baso ko bade komiya dakaya major minor ni ko bata personal mangi major sale daw depet de jekon royalty ni share ni agana 25% maninga ndegi mana minor ni ko 60 maninga MB tax ni 100% maninga ndeba mandeng 100% maninga ni aganon 100 to ni 100 te ongjenga minus state over establishment ni khat khagba donga